Allin hamuy sapankuqnikichispaq masih ima sumaqta waqmanta ki escuela sabática yachaypi tuparillanchista ñawpaqta masih yanchisman asuykusun mañakuy chawpinta mañarikusun. Ancha munakuq yayay hanaq pachapi tiyaq ima sumaqta uqkutintawan ki sumaq simiykita kichariykusaqku. Charayku yayay yanapaykuwayku Santo Espiritukuq atiyninwan sapankuqnikita ki sumaq simiykita ñawinchaykunaykupaq. Chayta yayay waqharikamuyku sapallan Jesucristuq churiyki sutinpi hinataq kachun. Amén. Masih ima sumaqta yanchispaq munininpi tarikunchis kay lección número 7 qanchis yachaypina. Umachayninpi apamushan ki semana uhupaq masi adoren al Creador. Yupaychaychis kamaqta. Chaymanta kay semanapi masi ima sumaqta yachaykushasun. Iminan yupaychananchis Diosninchista imaraykuchus payqa tukuy kamaq chayrayku masi. Texto central que semana uhupaq kasharqan masi haqay Apocalipsis qillqapi tawat aqayninpi chunka uqniyuq yupayninpi. Libro de Apocalipsis capítulo 4 versículo 11 anchiman puririsun masi chayta ñawinchaykunanchispaq tawat aqaynin chunka uqniyuq yupayninpi ajinata nin masi. Qanqa Señor Diosniyku hatunchaytapas yupaychaytapas atiytapas chaskinaykipaq ajinapunin kanki. Tukuy imiymanata qanqa masqaykirayku chaymi munayniykiwan kashankupas kamasqapis karqanku nispa. Masi, pillan chaskinan hatunchayta yupaychayta Diosnillanchis imaraykuchus pay munayninpi lliw imapis kamasqa karqa qampis nuqapis. Chayraykun masi Diosnillanchista yupaychananchis mana kanchu waq. Chayta kunan ki semana uhupi masi p'unchaymanta p'unchay ñawinchashasun. Chaywan kunan masi puririsun haqay domingo p'unchayman imata chaypi taririsun masi. Umachayninpi nin un compañero en la tribulación. Masi maypachachus sasachakuy tiempo chayamuqtin manan sapallanchischu tarikushasun. Aswanpis Diosninchis qayllanchispi tarikushanqa. Nuqanchiswan kushka ñak'arishanqa sasachakuypiña tarikusun chaypas. Chayrayku Diosninchisqa yupaychanapaq. Chayta ima sumaqta ayparisun masi haqay Apocalipsis qillqaman puririspa aqaynin capítulo 1 yupaynintaq esqom versículo 9 anchipi ima sumaqta Diosninchispaq simin ajinata niwasun. Uyari masi. Nuqa wayqiykichis Juanmi Jesuswan uqllachasqa kaspa Diospa qhapaq suyunta suyakuq masiykichis kani. Qankunawan kushkataq ñak'ariykunatapis pasienciawan muchushani. Patmos islapin preso kasharqani Diospaq siminta Jesucristomantawan willasqayrayku. Masi, pimanta kaypi rimashan Apóstol Juan. Maypi pay tarikushasqa isla de Patmos. Imaraykun pay chaypi tarikushasqa masi nishanmi? Imaraykuchus payqa aparichisqa kasqa chay ch'usaq isla de Patmos nisqaman. Imaraykuchus payqa Diospaq siminta sut'illata willasqa. Diospaq siminrayku. Hinallataq historiaman hina masi Juanpaq tiempompi
emperador Domiciano nesqa pay nisharqan lliw runakunata yupaychawaychis nuqata nispa. Juan mana yupaycharqanchu chay emperador nisqata. Imarayku masi, imaraykuchus apóstol Juan yacharqan Dios llañanchistan yupaychananchis, payllan yupaychanapaq imaraykuchus Diosqa kamariqninchis. Mana waq runakunata yupaychasunmanchu. Chayta mana yupaychaqtinyawo masi Diosninchis siminrayku willasqanrayku Juanqa haqay isla de Patmos nisqapi tarikusharqa. Lliw mana allin runakunawan yasta machuña karqan Juan. Ichaqa hinaña kasharqan masi haqay sasachakuy tiempumpi apóstol Juan machuña mana sapallanchu kasharqa. Haqay isla de Patmos nisqapi ikhurirqan piwo masi pi visitarqan Jesucristo. Chayrayku tarinchis Juanta qunqurchakinmanta yupaychasqanta imaraykuchus mana sapallanchu tarikusharqan haqay sasachakuy tiempopi. Jesucristo paywan kasharqa. Chayrayku yupaychananchis Diosninchista masi imaraykuchus qampis nuqapis may pachachus tarikushasun sasachakuy tiempopi Diosninchis nuqanchiswan kashanqa. Chay sasachakuy uhupiya masi Juan chaskirqan rikuriykunata visiones suyakunanchispaq, mana sunqunchis llakikusqa kananpaq, kallpata chaskinanchispaq. Chayrayku nimusayku masi yupaychananchis Diosninchista hinaña sasachakuy hamuqtinpis imaraykuchus manan sapallanchischu tarikushanchis. Chayta ima sumaqta domingo p'unchaypi yachachikusha imaña hamuqtinpis masi Diosninchisqa qayllanchispi tarikushanqa uq compañero hina. Chaychu mana yupaychasunman ari masi. Lunes p'unchayman puririsun. Umachayninpi nin aqnata adora al Creador. Yupaychay kamaqta. Masi haqay ñawpaq ángel nisqa primer ángel. Haqay Apocalipsis qillqapi chunkatawaq aqayninpi capítulo 14 qanchis yupayninpi versículo 7 última parte aqnata nishan masi. Yupaychaychis Diosta paymi hanaq pachatapas kay pachatapas lamar quchatapis pukyukunatapis kamaqqa nispa. Imanishan haqay ángel masi yupaychaychis Diosta. Imaraykuchus pay kamarqan hanaq pachata ki hallp'a pachata lamar quchata pukyukunatapas. Chayrayku payqa yupaychayta chaskinan masi. Nillanta haqay Isaías qillqapi, haqay Isaías qillqaman puririsun tawa chunka aqayninpi capítulo 40 yupaynintaq ishkay chunka suqtayuq versículo 26 chaypi sumaq simita tarisun. Ajinata nin libro de Isaías capítulo 40 verso 26 uyari masi. Hanaq pachata qawariychis pinchaykunata kamarqan ch'askakunata ch'ullamanta lluqsichimuqmi nillantaq astawan masi enchispaq simin. Sutinmanta kaman quyllurkunata waqyamuqmi. Payqa sinchi atiyniyuqmi, sinchi kallpayuqmi, manan ch'ullapis faltanchu. Masi imanishan hanaq pachata qawariychis pinmi chaykunata kamarqan ch'askakunata quyllurkunata pin kamarqa masi Diosninchis. Imaraykuchus payqa sinchi atiyniyuq, sinchi kallpayuq mana kanchu waq masi. Chayrayku chay ñawpaq ángel willakuynin Apocalipsis 14:7 waqarishawanchis yupaychaychis kamaqta. Imaraykuchus masi
que hallp'apachapi wawamasinchiskuna, científicos y religiosos nisqapis, chaskikushanku, inishanku, yachachishanku, teoría de evolución. Imaninanta nishan wawamasin? Chi wawamasinchiskuna ninku, manan ki hallp'apachaqa Diospaq kamasqanchu, payllan paqarimurqan, waranqa haqqay ñawpa tiempokunapi, millones y millones. Nillantaq runakunapis q'usillumanta paqariqmi kashanchis nispa. Masi, hinaña ki hallp'apachachiyta yachachishan, Diosninchispaq siminqa suti, qanqa warinki hanaq pachata, tapurikunayki, chiqaqchu kanman chay, yanqallanmanta sapallanmanta chiw lliw ima rikusqayki ikhurimurqan, mana wawamasi, pitaq kamarqan? Diosninchispaq simin nishawanchis, Diosninchis atiniyuqmi, sinchi kallpayuqmi kamarirqan lliwta wawamasi. Chayrayku ki sumaq simi kutichishawanchis haqay Génesis qillqaman, maypichus tarinchis wawamasi Dios kamaqta, pay kamarirqa lliw hallp'apacha rikusqanchista qanta nuqata, animalkunata, hanaq pachata. Chayrayku wawamasi yupaychananchis Diosnillanchista mana kanchu waq yupaychanapaq. Kikama ima sumaqta qawarishanchis. Imarayku yupaychananchis Diosninchista? Imaraykuchus payqa sasachakuy tiempopi tarikusha nuqanchiswan. Imaraykuchus payqa kamariq, lliw kamariq, hunt'asqa sinchi atiniyuq mana kanchu waq pay hinaqa. Hinallataq puririsun wawamasi haqay martes p'unchayman. Umachayninpi nin aqnata, un Dios que está cercano. Ki Diosninchis wawamasi qayllanchispi kashan, mana karupichu. Chayta ima sumaqta ayparisun haqay Isaías qillqawan, tawa chunka 15 t'aqayninpi, capítulo 43, yupaynintaq uqnin, versículo 1. Chaypi yanchispaq simin ima sumaqta niwasun, maypin Dios kashan wawamasi, karupichu, qayllanchispichu. Ahinata nin yanchispaq simin uyari. Jacobpaq miraynin Israel llaqta, kamaqniyki Señor Diosmi nisunki, ima niwasun wawamasi, ama manchakuychu, nuqan kacharichimurqayki, sutiykimantan waqyamurqayki, nuqapaqmi qanqa kanki nispa. Wawamasi, sapankuqninchistan sutinchismanta riqsiwanchis Diosninchis, imaraykuchus pay kamawarqanchis, pay ruwawarqanchis. Chayrayku nishan ama manchakuychu, nuqan q'ispichisayki, nuqaqmi kanki nispa. Wawamasi, chayraykuyachi Diosninchisqa mana karupichu kashan, qaylllanchispi tarikushan nuqanchiswan kushka. Manachu chayqa sinchi sumaq, ki Diosninchis mana karupichu, aswanpis qaylllanchispi kashan, chayraykuya yupaychananchis wawamasi. Chay Diosninchisqa waqaychawanchis, llakikun nuqanchisrayku, ima mana allinmanta lluqsichiwanchis, hinaña sasachakuy chiyamun, nuqanchiswan tarikushan. Chay Dios el alto y sublime, hinaña hanaq pachapi tiyan, payqa sapankuqninchiswan pikunachus, huch'uy sunquyuq tarikushanku, k'umuykuq kanchis chayqa, paykunawan kashan wawamasi. Chayrayku nimusayki, manan Diosninchisqa karupichu, hinaña lliw ima rikusqaykita pay kamarirqan, payqa nuqanchiswan tarikuyta munashan. Hinallataq wawamasi, payqa qanta t'ijrayta munan, waqmanta qanta kamariyta munan, nueva criatura, kanmi atiynin wawamasi, waqmanta qanta kamarinanpaq, para que puedas nacer,
t'ijrarisqa kanaykipaq, payman riqch'akunanchispaq. A veces mana allin runa kanchis, mana Dios manchakuq huchasapa. Wawmasí kita iñiy, Diosninchisqa atiyniyuqmi, qanta waqmanta nuqata kamarinanpaq, recrearnos y sapankuqninchista t'ijrananpaq, payman hina riqch'akunanchispaq wawmasí runa kayninchispi. Ajinanchi Diosqa wawmasí, chayrayku payta yupaychananchis, imaraykuchus payqa sasachakuychayamuqtin qanwan nuqawan tarikushi. Imarayku yupaychananchis, imaraykuchus qanta nuqata kamawarqanchis. Imarayku yupaychananchis, mana payqa karupichu kashan, waqaychashawanchis, qhawashawanchis, llakikun mana allin tarikusqanchisrayku. Y aparte wawmasí, waqmanta kamarita munawanchis, payman riqch'akunanchispaq, t'ijrayta sunqunchista munan, allin kananchispaq. Por eso wawmasí miércoles p'unchayman. Miércoles p'unchaypi umachayninpi nin: Evangelio, juicio, creación. Chayta hasta ñawincharqanchisña wawmasí ñawpaq yachaykunapi. Allin willakuy Evangelio. Juiciomanta yacharunchisña. Ichaqa wawmasí juiciomanta rimaspaqa ama qan manchakunaykichu. Ari juicio kanqa ki hallp'apachapi, juicio p'unchaypiñan tarikushanchis haqay waranqa pusaq pachaq tawa chunka tawayuq watamanta ñawpaqman 1844. Ichaqa chay juiciota atipasun wawmasí Evangelio rayku, allin willakuy rayku. Sisqan chaskikunki, iñinki, kawsanki ki Evangelio nisqata juiciopi atipankin wawmasí. Chayrayku ki ñawpaq ángel p'uchukashan willakuyninta kamaqmanta pitan yupaychananchis Diosninchista imaraykuchu payqa kamaq. Chayta qhawarisun wawmasí haqay Apocalipsis qillqaman puririspa. Libro de Apocalipsis tawa taqaynin capítulo 4 yupaynintaq chunka uqniyuq versículo 11 ima sumaqta nin yayanchispaq simin uyari. Qanqa Señor Diosniyku hatunchaytapas yupaychaytapas atiytapas chaskinaykipaq hinapunin kanki, tukuy imaymanata qanqa masqaykirayku, chaymi munaynikiwan kashankupis kamasqapis karqanku nispa. Wawmasí, Diosnillanchis ya yupaychana kanan kashan, imaraykuchus pay kamawarqanchis. Imarayku ki kamariymanta rimarinanchis wawmasí, imarayku ki kamaymanta iñinanchis, imaraykuchus wawmasí ki hallp'apachapi wawmasinchikkunaya manaña chayta inishankuñachu, paykuna yachachishanku ki hallp'apacha evolución nisqamanta ikhurimurqan, runapis wawmasí q'usillumanta runaman tukupurqan, huch'uy kuruchakunamanta waranqa watapi evolución nisqa paykuna yachachinku. Pero yayanchisman siminman hina wawmasí mana aqnachu. Ki ángel nishan Diosllata yupaychaychis, imarayku pay qanta nuqata kamawarqanchis. Es que wawmasí hinaña kanku religioso, chi evolución nisqata umankuman sunqunkuman churaykushanku, chayta iñishanku, chayta yachachishanku, y manaña paykunapaq Dios kapunñachu, manaña Dios manchakuy kanñachu. Chiraykuyachay ángel, ñawpaq ángel hatun kunkawan chayta apakamushan. Sis chaskikusun chay evolución nisqata, sis chayta iñisun yachachisun wawmasí, imapaq ya Biblia servinman. Chayta thunipushanchis. Hinallataq yanqaya Jesús hamunman karqan ki hallp'apachaman, wañuq, imarayku. Manataq Dios kanchu chayqa, mana kanchu wawmasí chanin chayta ruwananpaq. Ichaqa Jesús hamurqan huchanchis rayku wawmasí, imaraykuchus payqa kamaqninchis.
manan k'usillumantachu qanqa paqarimunki. Sapankuq ninchis wawmasiyta rikushanchis hallpapachapi, imaraykuchus Diosninchis kamariwarqanchis. Chayrayku wawmasí ininanchis, willakunanchis wawmasinchikunaman, sapankuq ninchisqa Diospaq kamasqan kasqanchisrayku. Manan evolución nisqanman hinachu wawmasí. P'uchukaykunanchispaq jueves p'unchaypi nin umachayninpi, el creador en la cruz. Iminanchi Dios hatun kamaq wawmasí, cruzpi chakatasqa tarikurqa. Imaninanta nishan wawmasí. Chi Diosninchis mana kamaqllachu. Chi Diosninchisqa q'ispichiqninchis kallanta, nuestro redentor. Iminan haqay qallariypi Génesis qillqapi, chi kikin Dios nirqan, runata ruwasun rikch'ayninchisman hina, hagamos al hombre. Chi kikin Dios kamaq wawmasí, haqay cruzpi aqnata nirqan, Eli, Eli, lama sabaqtani. Chi ninantan nin, Diosní, Diosní, imaraykun qunqariwarqanki. Wawmasí, chi kikin Dios ya kamaqninchis, runaman tukuspa wawmasiyki hallpapachaman hamurqan wañunanpaq. Chayrayku kiñawpaqqa ángel willarikushan, yupaychaychis kamaqta, y chay mensaje chayamushan maypachachus Jesucristo yasta chakatasqaña karqan qhipanmanña. Chayrayku wawmasí wajarisqa kashanchis, sapankuq ninchis yupaychanapaq Diosninchista. Imaraykachus chay hatun Dios hanaq pacha ruwaq ki hallp'apacha kamaq, kikin Dios uraykamurqan ki hallp'apachaman runaman tukuspa, y chakatasqa karqan k'umuykurqan wawmasí, wañuchisqa tarikurqan. Imarayku, qanrayku, nuqarayku. Chayrayku tapurikunayki, imatan ruwawaq wawmasí, chay hatun munakuyninta kutichinanchispaq. Iminan nin ángel yupaychaychis kamaqta, yupaychasun wawmasí chay hatun Diosta, kikami masumaqta qhawarimunchis. Imaraykun yupaychananchis wawmasí Diosninchista, imaraykuchus payqa sasachakuy tiempopi sapankuq ninchiswan kashan. Imaraykuchus payqa kamaq tukuy atiniyuq. Hinallataq imaraykuchus payqa mana karupichu tarikushan, qayllanchispi wawmasí. Hinallataq payqa wawmasí yupaychasqa kanan, chaskikunanchis chay yachayninta kamarisqa kasqanchista, chay evolución nisqata thuninanchispaq, chay evolución nisqata wawmasinchiskuna kasukushanku iñikushanku chaymanta t'ijrarinanchispaq. Hinallataq wawmasí yupaychananchis chay Diosninchista, mana kamaqllachu kasqa, aswanpis q'ispichiqninchis. Chayta wawmasí ima sumaqta sunquykiman churaykuy, chay hatun Diosqa q'ispichiqninchismi kallantaq wawmasí. Kay sumaq simikuna wawmasí sapankuq ninchista yanapawasun, ininchispi kallpachawasun, ñawpaqman puririnanchispaq. Yayanchispaq munayninpiña waqmanta kutiramushasun waq leccionkunawan, chaykamataq wawmasí sapankuq niykichis qankunaman nimuykichis, Dios saminchasunkichis, uqpiña tuparisun wawmasí.